Zagorski, narode Trubački, dobrodošli, dobrima došli. I večeras pozdravljamo sa jubilarnog 50. sabora Trubača u Guči, sve vas okupljene u Guči, ali i sve ljubitelje trube koji nas uživo prate preko radio televizije Pink, a njih je mnogo širom Srbije i širom sveta, jer naš prenos uživo mogu da prate gledaoci na svim kontinentima. Pozdrav i vama u Republici Srpskoj koji ovaj prenos pratite preko radio televizije Republike Srpske. Prati mnogo zaljubljenika u autentični zvuk srpske trube, ali iz večeri u veče sve nas je više. Sinoćni koncert Gorana Bregovića u direktnom televizijskom prenosu samo u Srbiji gledalo je više od 2,5 miliona gledalaca. Da bi jubilarni 50. sabor bio ovako uspešan, moramo da zahvalimo najpre pokrovitelju, Vladi Republike Srbije i organizatorima opštini Lučani, zatim Centru za kulturu, sport i turizam opštine Lučani, Dragačevo Guča i mesnoj zajednici Guča. Ovaj veličanstveni muzički događaj ispunio je i nadmašio očekivanja, a za to su se pobrinuli generalni sponzor i zvanično pivo sabora, pivo koje je najbolje prenelo zov Guče širom Srbije, Jelen, pivo Apatijske pivare. Strateški partner sabora, Naftna industrija Srbije, NIS, kompanija koja podržava prave nacionalne vrednosti. Generalni sponzori 50. sabora, nacionalne kompanije koje su već dugo sa nama u Guči. Telekom Srbija Beograd, jedan od najboljih promotera vrednosti Srbije. Kompanija Dunav osiguranje, najveća nacionalna kompanija iz oblasti osiguranja, čije poslovanje je uvek za vaše dobro. Srbijagas, ugledna nacionalna kompanija koja greje celu Srbiju i moć i toplina u Guči. Maksima Lučani, najveći proizvođač boja, maltera i svih materijala za završne radove u građevinarstvu. Uz najveće idu najveći. Knjaz Miloš, zvanična voda sabora. Tu su i medijski partneri 50. Guče. Radio, televizija Pink, Večernje novosti, Blic, Ilustrovana politika, List Alo, Kurir, Danas, Turističke novine i radio, televizija Sunce. Zvanična marketinška agencija i ovog 50. jubilarnog sabora je Profile iz Beograda. Čuli smo i gledali sjajne koncerte naših velikih muzičkih zvezda, a večeras nas čeka nesvakidašnji i pravi internacionalni događaj, prvo međunarodno prvenstvo trubača. Večeras, po prvi put u istoriji, 12 inostranih orkestara dobit će se za titulu prve trube i orkestra. Ovo veliko takmičenje otvorit će prvi potpredsjednik Vlade Srbije, zamenik predsjednika Vlade Srbije, gospodin Ivica Dačić, i magistar Slobodan Jolović, predsjednik opštine Lučani i predsjednik saborskog odbora. Također sa nama, njegova ekscelencija, ambasador Rusije u Srbiji, gospodin Aleksandar Konuzin, i veliki prijatelj sabora, gospodin Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine. Najpre pozdravimo magistra gospodina Slobodana Jolovića, predsjednika opštine Lučani i predsjednika saborskog odbora, da mu se obrati. Prijatelji, dobro večer, dobrodošli u Guču, prestonicu srpske trube. Guča još jednom ispisuje novu stranicu svoje istorije. 50 godina je veliki značaj i jubilej za razvoj trube i trubaštva na srpskim prostorima i Guča do sada je u ovih proteklih pola veka mogla da slovi za kolevku srpske, a od ove godine i svetske trube. Preko 13,5 miliona gostiju iz inostranstva i sveta posetilo je
u proteklih 50 godina našu Varoš, blizu 10.000 najboljih trubača i blizu 1000 najboljih trubačkih orkestara nadmetalo se u Guči za majstora trube i zahvaljujući Guči postali su poznata i slavna imena širom naše planete. U ime organizatora ove manifestacije dozvolite da vas još jednom sve pozdravim, izrazim zahvalnost Vladi Republike Srbije na podršci u izgradnji infrastrukture i razvoju ovog sabora i naravno zahvalim svim mojim saradnicima koji učestvuju u organizaciji ove manifestacije. Ja želim da u budućnosti u Guču dolaze samo najbolji sa svih kontinenata sveta i da Guča u istinu postane ono što je do sada bila prava svetska prestonica trube. I želim samo da istaknem još jedan podatak. Dok nas mnogi naši političari pozivaju da idemo u Evropu, ja pozivam sve iz celog sveta da dolaze u glavni grad, u Guču. Preko 80 zemalja je bilo prisutno u proteklih 50 godina ovde. Još jednom želim svima prijatno veče, prijatan boravak u ovoj varoši i da dolazimo još mnogo godina i da se viđamo u zdravlju i veselju. Hvala vam. Hvala magistru gospodinu Slobodanu Joloviću. A sada pozdravimo njegovu ekscelenciju gospodina Aleksandra Konuzina, ambasadora Rusije u Srbiji. Драги српски приятели, драги гости Srbije, veliko zadovoljstvo mi je, velika čast mi je da budem sa vama, da čestitam vas, da pozdravim vas. Я не устану повторять. Без сербской культуры, без русской культуры, без славянской культуры, мировая культура была бы бедной сиротой. Фестиваль в Гуче уже стал новой яркой традицией сербской, славянской культуры. Фестивал в Гуче вече постал нова, извънредна традиция српской славянской культуры. Я рад, что на этот наш с вами общий праздник культуры приехали многие международные творческие коллективы. Veoma mi je drago što na ovaj naš zajednički praznik, slovenski praznik, došli ljudi iz različitih zemalja, odnosno različite umetnički kolektivi. Праздник Гучи стал международным праздником. Праздник в Гуче вече постao međunarodni praznik. Я желаю успехов всем участникам